Pedes ya lu, mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهلا بكم من جديد في قناة دزوم. اوكي، اليوم نحن بناكل رجل دجاج. رجل دجاج. يا الله، هنا يقولوا له تشكر، لكنه هذا بزباس حار 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 مرة. هذا تحدي من ديماس، الله يهديه ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الحلقه يعني يا شباب شوفوا الحلقات اللي فاتت طبعا لا تنسوا سبسكرايب لايك كومنت and share. يلا نبدا ناكل نقول بسم الله. اوكي اوه شيت. بتقرب الناس يا رجال. Masuk. Udah seimbang dulu. Berapa? 3-3 dulu. 3-3 dulu. Oh, gitu ya. Masing-masing 3. Masing-masing 3. Masing 3. Tenang. Oh shit man. Ini mereka belum pernah cobain ceker satu kali pun. Gitu. Langsung coba dan ini mercon. Ini dagingnya semua makan, sisain tulang yang tengahnya. Nah, taruh sini tulangnya. Bebas, mau di belakangnya dulu, depannya dulu, bebas. Bismillah. يلا بسم الله. يلا ايش بك تطالع فيه بس قول. يا اخي قبل في بداية الحلقة نسوي نفسنا حق شجعان، الحين يا اخي اول ما اشوف رجلي شوف كيف يدلع. بسم الله. يا شيخ انا بطلت انا والله. حار pedas. Udah. Sambalnya banyak ya. يا اخي والله اتقرب والله الصراحة. يلا بسم الله. Guys, habis ya. Tutup. Yang ulang ya. كذا. هناك كذا. والله كيف ياكلون الشعب؟ ايوه. اللي بيخليه زين البهاء. Go Umar. خلاص انا بطلت. Umar Wan. والله ما اقدر اتحمل. انا واحد لسه ما كملت يا جماعه، ما ادري كيف اقول انا حيران. انا ما كملته. Pedas gila sumpah. Aduh malah gue jijik banget sumpah. Aduh ya Allah ya Rob. بس انا الحس البسباس بس. Yang lain apa? Jangan kayak gini please. Kalah tuh. Lo kerjain kita terus ya mas. Harus habis. Habis ini satu aja gue udah setengah mampus aja. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Lihat guys, mereka bohongin guys. Makasih خلصت واحد. Habis ini tuh. Ya habis tuh. Agak belum, ayo. Ayo. Habis tuh. Taruh di sini dilihatin tuh. Apaan yang dimakan? Ini bingung bener. Nih habis. Tidak ada dari. Ayo. Pedes ya lu, mam. Cabenya berapa nih? Cabenya berapa? Ya namanya juga mercon pedas. Kalau nggak pedas bukan mercon. Iya, kata lu berapa tadi? Mungkin sekilo kali ada. Bismillah. كيلو فلافل هذا حاطين فلفل. فلفل صغير. ايوه صغير الحار ده. Ya gitu ya. يا اخي كيلو قاعد حطه هنا. يا اخي مغروم ده. Bukan yang lain apa? Ini gue nggak sanggup bener.
الحمد لله كملت الثاني. والله ما كملته، والله ما كملته. ايش هذا؟ شيله كمل. خليك تتقرب كمان، خليك تتقرب زينا تمام كده. جرم والله غشاش انت. كمل. Yang belum habis dibalikin guys. Kok dibalikin terus? Ngapain Kan udah habis. Habis ini tulang semua, ini masih ada. يا اخي والله هذا يكمل يا اخي. هذا تاكل الاصفر ده. Ayo Muhammad 2 lagi, Marwan 1 lagi, Umar masih 3. سوي نفسك البداية تعمل ذيك البداية ما خلصت ولا واحد ولا حبة خلصت. Dia makan sampai gemeter loh guys. Wah, kayaknya ini harus dibagi-bagi. Iya, biar aja. Bukan, bagi-bagi ke tetangga. Ayo habisin ini, udah finish dah. الحمد لله saya 2. Ya, 1 lagi habisin. Ya sama. الحمد لله. Luar biasa. Kamu berapa? 3 habis. Adek kasihan lihat dia nih. Sepertinya gak kuat. شوف رجله كيف ده. هذا رجله مكسر هذا. والله ما كده يا اخي والله مقسم والله مقسم. Bayangkan kaki ayam. كيف؟ والله ما ايش اللي كيف؟ كمان تسالني ده يا اخي، ده سؤال يا اخي والله ما عجبني الصراحه يا عمر. والله يا اخي ما تبكوني هنا يمين بالله. Bisa lah. Umar 1 lagi nih, 2 lagi tuh masih ada. ايه نمرت الحمد لله 3. Habis itu belum habis itu. Itu pun belum habis tuh, masih ada tuh. Pedes banget. Mar, 1 lagi Mar. Ayo Mar. ايه تعال نتعامل. Iya, mercon namanya juga mercon. ويه مروان فاز. عمك؟ عمال شوي. Satu-satu, ayo satu-satu. يلا مروان. Duluan, go. Duluan, siapa yang duluan habis duluan. Lihat, mulai. Tunggu dulu. Oh, duluan ayo. 1, 2, 3, go. Go. Ayo. Nah. يا اخي والله تحس نفسك بتطرش والله اخر مره اكل هذا وقسما بالله. Udah, kita jujur gak sanggup. Nggak sanggup guys, tadinya rencana mau habisin ini semua. Secara mau habisin, takut kita ntar yang ada muntah-muntah karena kejijian kali ya, karena nggak biasa. Bukan soal jijik juga, mungkin pedasnya nggak kuat ya. Gue nyerah dan gue jujur, gue akuin gue kalah. Nggak bisa sanggup untuk ngabisin, bukan soal pedasnya tapi soal jijinya. Benar, gue nggak sanggup. طبعا مره تراجعوا. Ini barra Langsung dihabisin gitu. biar jijik sekalian. Soal teksturnya dia lembek. Terus kalau soal pedasnya itu pedasnya gila super. Tapi bumbunya lumayan ajib. Tapi mungkin karena rasanya itu baru pertama kali dan nggak cocok di lidah saya gitu. Dan mungkin Muhammad sama Umar sama Muhammad. Dia bumbunya enak, pedas enak. Pedasnya enak. Tapi ya rasanya itu chickennya. rasa chickennya Menurut aneh, Go X. No, oke. Umar. ya lumayan sih bumbunya, tapi pedasnya luar biasa. Ya, namanya juga ceker mercon. Pedas banget gila. Sama tapi apa? Itu cekernya 0. Ya. 3 biji, aneh udah nggak Sampai nggak sanggup lagi. Lo yang habisin ya. Lo kerjain gue, kerjain kita, lo yang habisin ya. Awas lo. Kemarin katanya sanggup mau ngabisin. Ini baru 3, udah Ini cepat. pedasnya luar biasa mas ya. Bener gak? Mercon
bukan masalah pedasnya, tapi gua rasa jijinya ini loh. Si Dimas ngeprengin kita ternyata ya. Suatu saat kita harus ngeprengin dia ya. Oh, oke. Ngeprengin dia. Tapi tahu dia makan makanan apa, dia belum tahu, ntar tinggi prank beneran. Guys, selanjutnya tolong isi komen ya, kira-kira mereka ini makan apa lagi nih ya. Selain teker ini Jangan kan. apa, ya Allah. Enggak, maksudnya begini guys, makanan yang sekiranya enak ya, yang sekiranya enak, yang mungkin belum kita pernah coba. Mungkin kayak kue-kue kali ya, kue-kue apa tradisional banget, atau makanan-makanan yang lain. Nggak mesti yang harus menjijikan kayak begini, jujur. Iya, Kayaknya- jangan yang pedas terus. Iya, Maksudnya pas gitu. jangan yang pedas-pedas terus. Iya. terus gitu kan ya, yang Iya. manis kayak atau yang apa Iya, gitu, iya. yang mungkin kita belum pernah kita coba. Manis liatin gue juga udah manis lah. Masih ramen ini juga loh. Biar pedas manis. Aduh. Oh ya guys, kita juga bukan hanya ada ceker, ada es apa tadi ya? Cincau. Oh, es Oh, cincau. es. Nah, kita bakalan lihat setelah ini. Tunggu ya guys. استنونا نجرب الحلقه هنا حبينا او البريدات. Tunggu ini. Oke, selamat datang kembali. Ini sebenarnya apa itu cincau, Mas? Ini Cincau apa? tuh Dari apa? pohon cincau. Dia diambil daunnya. Oh, no, pohon namanya cincau. Ya. Cincauku, cincau. Ini kayaknya nama Cina, kayak Cina gitu ya. Ada daunnya gitu, diperes gitu, akhirnya dengan campuran air nanti didiamkan jadi mengental, itu namanya cincau. هذا في شو اسمه جوز الهند صح بيحطونه فيه. Ada mirip-mirip ini? Kayaknya Apa? ada kelapa ya? Ada kelapa, pakai kelapa? Enggak. Pakai santan mungkin ya, pakai santan. Benar. Ini salah satu obat katanya sih berkhasiat buat ngilangin panas dalam dari cincaunya ini. Kalau ceker udah berapa kali makan, tapi dibumbuin pedas super gila mercon ini. Nanti mungkin ada yang mau pesan, nanti Ane kasih link di bawahnya nih. Jualannya online dia. Ya, mungkin ada tempat-tempat lain yang mungkin ibaratnya mau kita coba makanannya, boleh lah. Dikirim ke kita, nanti kita kasih tahu alamatnya atau kontak kita. Nanti kita akan review makanannya ala selera kita. Kalau yang mau makanannya kita review, ya bolehlah. Jangan hanya yang ibaratnya yang pedas-pedas, yang lain juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. So, kita akan coba makanannya, nggak jadi masalah. Yang aneh dan yang ekstrim buat mereka. Wah, jangan. Gila. اوكي تدومرز في نهاية الحلقة لا تنسوا سبسكرايب شير and لايك تمام ولا تنسوا الجرس حق السبسكرايب فعل الجرس علشان حلوها. كل حلقات جديدة تنزل عندكم. ايوه ادعمونا. ادعمونا Please. ارجوكم لا تنسوا سلام تدوم دائما يدوم. يلا 1 2 3 اكشن. Kenapa di sini? ايه makan apa hari ini? Hah? Makan ceker mercon. Ceker mercon. Iya, pedes banget kok.